tlhaloso ya lesedi le wena mmohi ya re shebileng mo marangrang a dikgokahanyo ke bua jwalo ka Facebook, Instagram, mano TikTok le ho X @lesedi.fm ka jeno ho tswang dihwai re motseng wa Bloomsbury mona Techno Farm ka hara masepala wa Mangaung provinceng ya Freistata. Mang le mang ha hola re hotse re tseba hore mutla e ka ba phofola lapeng e tshwanang le bokatse le bontja a na o no tseba o ka ba sehwai sa di mutla wa rekisa nama ya teng kapa wa hweba ka tsona. Ka jeno re na le baeti ba weleng dihwai tse sebetsang ka dimutlanyane mme re tlo ba amohela kwano tshebeletsong ya lesedi re tlo utlwa haholwanyane ka mofuta ona wa bohwai. Bana ba se dumelang ke a la amohela tshebeletsong ya lesedi. Okay, okay, tlhalosa fela re o mang? Ke Umphile Gift Mathopa mo Techno Farm Bloomsbury. Thank you, Gift. Dumela ba mamedi le di viewers. Ka lebitso ke Neo re tswa re le mo Techno Farm. Today re tlo go bua ka di rabbit farming le di benefits tsa teng le gore re nka hweba ka jwang ka tsona le gore ke di health benefits tse beang tse nka di fumanang ho tswa go tsona. So ke no mo fa mmere once again ya lebo. Sure Neo. Ke itumele modise mo Techno Farm Bloomsbury re tlo bua holanyane like ngwana mme sa hlalositse mona re tlo bua holanyane ka menyetla e teng mo rabbit farming le hore na ho baneng re go thaletsa batho ba rona hore ba ithute ka rabbit farming. Ha re hle re qale mo bana beso ho baneng le kgethile ho ba dihwai tsa mmutlanyana le baka ke eng hobane ke tse ding tsa bohwai bo sa tlwaelehang ka ro Afrika Borwa. Ho hlalosetsa holwanyane ngwaneso one of the advantages tsa rabbit farming ke hore ho bonolo go ka qala ka tsona ebile ho cheap unlike the enterprise tse ding tsa di livestock. One of them ntho re established ke ena ya market. Re fumana hore market wa teng ha o flooded too much, so re ka ikritela market wa rona o e leng hore ha o flooded then ra prosper ho tloa mono no. One of the things tse re di discovering ke hore re ka etsa awareness bathong ba bona because of ke nama e healthy haholo ena le di health benefits tse ngata. Ha re sheba ke white meat empa di benefits tsa teng as compared to other white meat like poultry ena le low cholesterol, protein ya teng e ngata haholo, then ena le high omega 3 fatty acids. So ke tse ding tsa dintho tse le hore re di bone hore mohlomong ha re ka qala mona na re ka kgona ho lwantsha taba ena e re shebaneng le yona as a country ya malnutrition ebile hape le taba ena na ya ho hloka ha dijo ya ngwana. Jwalo ka ho hlalosa hore ke mofuta wa nama o batlang o le bohlokwa haholo le nama e tshweu. Batho na ba utlwisisa na ba tla ba o reka le sebetsa jwa market wa lona o kae haholo ka ra Bloemfontein mo le Freistata ka bophara le tsa gore batho ba utlwisise hore nama ya mutlanyana e bohlokwa. Ngwana mme hane re qala re qadile ka lemosane sa 2020 e le hore batho ba bangata ne ba re tsheya ba jwalo ka o buile hore o hotse nthwena o tseba hore ke ntho ya le hae e ruwa expert ma batho ba rona ga bone ha bana kutlwisiso ya hore re na le dimutlanyana tsa diphete, re na le dimutlanyana tsa nama, re na le dimutlanyana tsa boya. Jwale tsena tse re buang ka tsona ke tsa nama. Jwale ntho ene re etsa haholo ko etsa di awareness ne re hosta di event mo ile hore ne re ruta batho ba rona re etsa di rabbit testing re ba ruta ka tsona di mutlanyana hore di benefits tsa nama ya teng ke eng, hape ne re etsa le di workshop mo ile hore ne re ruta batho ba rona ho heba ka tsona le hore na market ba ka access jwang. Neo ku utlwile hore re na le mofuta e fapaneng ya dimutlanyana ena ya lona e bitswang Ena ya rona ke New Zealand White SA and New Zealand White SA ke engwe ya di mutlanyana tse leng hore ha di popular ka lo mo South Africa and then re batla ba one of those people ba tlo ba re be le foundation ya hore di qadile kae because le breeding stock ya rona madi a teng ke madi a leng hore di market tse ngata di batla madi ona ana to make business like go rekisa nama and then some of them ba kgona convert le letlalo la teng to something else and just that gona ke ona ntse re channel tse ding as I mentioned ile hore Thabanchu ne re na le restaurant ya di mutlanyana le temone re specialize ka nama mutlanyana Tshehetso ne le jwang? Tshehetso batho bana qala
ho tla ba there bana le excited ba ba tlileng ba fiwa ba ba la ba tla ba then o la ba unfortunately ga ka khona go tswela pele hobane ya rena body transport o ya Thabanchu every time so re la ba le yona hiccups tseo mare yona go tswela pele ka yona ke ntho le hore awareness se le ngata ke shebile le youth mo ba bana ile motheo nona le career expo and then o bona youth e ngata ba le interested go nthong go di mutleng bana di tshaba mare re tsamile le go ba ba sa batla go dinka ya molapeng ba di bona for ka ntho tse le gore banka di cause ha re ba bolela di benefits tsa tsona ga ba bolela mme wa ka o tshore ke eng a ke nana nama e ke yone ka mothusa cause ona le mme ana mention ane rile training ya yona di mutla cause ke bona ba fanang ka training ya yona so le nna ke tswa ka tlasa bona so ona le mme ana tshwa ga o sana nama ke jang a ke je le tswa ya ke je anything ke jana mamutla ele jwalo ne ke no yana ke a ikutla ke strong Gift go tlile ho thwe manyolo moroto wa mutlanyana o bohlokwa haholo a go re feta batsi Okay, ntate Moloi. Jolo ka bontate ba se ba hlalositse, this kind of breed is a more of a commercial breed. Like ena we bonang ya New Zealand white e re tryang ho e marketa as we are making association ya teng ya di breeder tsa this kind of a breed. So ho yone monana ha re ntse fela nama. Re ntsha madi hona le batho ba etsang research ya madi. There's one of our client o batla tsone for research, so sebedisa madi a tsone. Then in one of the things tse leng hore ke di byproduct tsa teng like bana ba se ba buile ke yona boboya bo. Then one of the most jwalo ka re bontshitse ka mora bontate ka monana hona le moruto wa tsone. So moruto wa tsone, most of the farmers, those are our customers because batla bareka moruto onana because o thusa ka dijalong tsa bone ho ska hlaya di strange weed dijalong tsa bone ho ska hlaya di flies khotsa diboko jwalo. So moruto ona o thusa ka ntho eo o le jwalo fela le moruto wa mutla o le jwalo fela le moruto wa mutlanyana ha o ka sheba di caging tsa rona ka tsa di cage re ntse a system ya ho collect. So di mutlanyana tsena hantse di ruta di ya ka mo rena le way ya ho surfer then ra o surfer then ra o package go kenya ka dikupuntsa ha ona ntho engwe re etsang go surfer fela and then go rekisa o le jwalo then o ntsha dijalo tse ding tse so these are one of the results key experience bo rena le bo chilies tse re ba jetse and then we use them for fertilizer and so on and pesticide. So ke one of those byproduct tse leng hore ra di thola mutlanyane mona. So tabeng ya hore they are commercial ka mokgwa o re gona hore di ikoketse di be ngata ka nako e nyane. Mutlanyana o i1 o gona hore o fe bo ma 14 bo ma 10 ya bana. So re bone ile ntho haholo because even our fertilizer is organic. No jena ha o sheba dijalong ho sebediswa di chemical and so on. So most of our customers ba di farmong ba prefer hore ba sebedise this kind because it is very organic. ke tsona he ditaba tseno wena mamodi wa tshebeletso ya lesedi le wena mmu ya rona ya re buileng jalo ka re le mona Techno Farmer re ithuta ditaba tsena tsa bohlokwa mo ntse ke dutse jalo le itumelaeng a Gift le Neo re ithuta haholo ka dimutlanyana jalo ka le dihwai tsa dimutlanyana jwale ke bona o tshwere le re mona itumeleng le rile ke lang letsa Tate Moloi one of the challenges tse re nang le tsona ke tsa metsi like re ke qale mona pele jwalo ka ho bona structure sa rona se jwang ke yengwe ya diphephetso tse re nang le tsona because ha re fumane any support from government e sa le re leka sa le re kokota mamati ho tloa sa le re qala ha ba re recognize rabbit farming ha ke tsebe hobane e sa le re lahlela di proposal e sa le re etsa eng ha re fumane thuso ka re bona hore nako ngwe ha ka emela lefapha ho tlameha re iqalle kila bona so re tlo itia moya so ka re starta re iqalla ka di sentenyana tsa rona tse re nang le tsona jwalo ka ho bona one of the challenges tse re nang le tsona ke tsa metsi jwalo ka ho bona ha ke tsebela ka wa bona re sebedisa mofuta ona na ka di botlolo tsa bothuisa jwalo re sebedisa di botlolo tsa thuso di fa metsi le re lenana ke di nipple okay tse ile go tlameha re be le tsone re di sebedise hore re di fe metsi
a tswa mo ha e etsa fela tjena na santsatswa empa re tlile ka mahlale a rona monana jwalo ka ho bona re kentse ntho mo be re kenya le adi ha e toucha fela ha o ere fela metsi a tswa le iketseditse mo re iketseditse ha o toucha fela metsi a tswa ka mantswe a mang le rile lo tshwereng ke le etsa mosebetsi ona ele o entseng e go yentse mona wana kwana hore mpe re tswelle pele mohlomo mo samara ya molemo o tla re bona hore jwale ka le tlile tjena ntate molemo re batho di bana ka nnete ba etsa tjena le tjena mohlomong ba tla ga hauela ho fumana hore se rena le le relena na se le kentswe mona re connectile ha bona tanka ke eo tanka rona ke eo ya metsi re connectile le ntho tsa rona di handle di automatic Mohamedi ke tsona ditaba ke batho ba batjha ba sebetsang ka thata ba re ha re emela mmuso re o nke qeto re wa re thusa kapa jwang empa ke a tseba lefapha la temo provinceng ya Freistata betapeleng ba tona kgolo mme Makwini Mathai le mme Rockman jalo ka letona ke bana batho ba batjha ba Freistata ba etsa mosebetsi o motle ke a tseba le tlo e bona mme le kekebe la ba tloella fela jwale dihla di a fetoha na ebe mmutlanyana le ba le bothata dihleng dife kapa tjhe ke phofolo e utlwisisang sehla se seng re bua ka di-season le hore hangata mafu a kgathatsang dimmutlanyana ke afe mme le sebetsa jwang ka ona dihla ha di fetoha ntate moloi ha o tjhesa haholo hoba facility ya rona ha ena difene di eng jwalo ka facility ya dimmutlanyana ba tlamehile e be le eng re sokola haholo because ha o tjhesa haholo di ba le stress so nako e di tswalang ha di tswala di a folotsa haholo so ho tlameha re stop production ha di batle motjheso o mongata so di a stressa ka taba eno so ke bona bothata ba rona bo nono hape ha se tla se fetoha ha o tjhesa haholo hoba facility ya rona ha e kgone ho di accommodate ka nako eno no so hore re ska ra sotla ka tsona re di bentse di le hantle ho tlameha re stop ho producer ho fikhella ho bo ho futu ho pholanyana hanyane khona re tla tswella pele ke bona wena gift o tshwere mutlanyana mohlomong o tlo arabela potsong ya hore hangata mafu a kgathatsang mutlanyana kefe ntate moloi jwalo ka o no se o botsitse question ya hore mafu a mangata mutlanyaneng ho ya ka di-season ha di change jwalo ke taba ene ntate a sa buile ka yone then ho hatsela di ka se tshwarwe ke bosuwa ke eng mare di kgathatswa haholo ke ntho ne re bitsang EMIT e leng bohloko ba ka ditsebeng ka monana so ho etsalang ka mona di tswa dintho tse ka reng boladu then boladu bona bo tjhesa around the tsebe and then e be starta e tlo tswela ka ntle so one of dintho tse re di sebedisang tsa ho bolaya di EMIs tsena ke terramycin spray jwalo ka ho bona mona se re entsitse ka bo blue jwalo so ke one of the things tse re di sebedisang for ho di thusa meriana jwalo re fang yone then ho tloa mono ku disinfect ho make sure hore plek ya rona e clean for biosecurity purposes le rona ha re kena re tsa make sure hore everything is clean ha re tswe ka mane then be re tla re tlo hatikela ka monana ka facility ka monana so biosecurity le meriana e meng ke yone re thusang ho lwantsha di kokwanahloko tsena tsa bo di EMI tse jwa but ka mmutlanyana haholo mahloko a teng ha a affect nama haholo or other bioproducts to say so it is more safer you just put it aside wa treat fela and then after some time it will recover ha itshwane le mahloko a mang jwalo ka ha kudu e ka hlaela bo chicken bo dipere jwalo so it is doable one of the disease still thing so far they combat them before they even spread ke taba tse monate nete bana beso le etsa mosebetsi o motle mme re a leboha ha le re dumelletse o tla re tlo ba le lona ke mona tshebeletso le sedi teng le ka reng ho batho ba batjha ke mona le qadile ntle le thuso ya letho la re tla kopana hobane re a o rata mosebetsi ona re a rata ho sebetsa ka dimmutlanyana mme o ntswana le mothareng hae ke qala ho utlwa ka jena timmutla wa jiwa mutla o ka kgona ho beswa isa sa teng le ka reng ho batho ba batjha nakong ena e thata ya tlhokeho ya mosebetsi hore le bona ba qale ba kene ho tsena tsa bohwai re nga ba kgothaletsa ho batjha hore
matsatsing a re phelang ona go thata ke go wena o iphedisa o bone for nka iphedisa ka eng o se ka ya phutha matso o emetse mama le papa ka po emetse mmuso ema ka maoto o qalela enka ba ke la se di mutla ma qalela enka ba ke ntho e nyane fela o tsebang hore e tlo sustain for bokamoso ba hao ho se ya di mutlanyana e high cost chelete ngata holo just need support man le money for booster le wena go mosebetsi wa o tswele pele o makgethe so ke nka kgothaletsa batjha hore ha re emeng ka maoto kenang tabeng tsa bohwai kenang di agriculture ka tseba ho thata ba motho a motsho wa agriculture cause ne ntse ke bua le one of my elders ke re was the use there is the use but that was the need or o le motho a motsho bolo study agriculture and then wa khutla o lo fepa di khomo tsa batho ba bang o gola dintho dipeni ma kana ko tswa sekolong sa agriculture cause bongata ba rona go tse re sena di farm mahabo go so o ya sekolong wa khutla o lo etsang ka experience with money mo so ntho dingata tse re nka di etsang re le batjha ka ba khothalletsa go se ya di mutlanyana ha re venture kopaneng ka ofela re boneng for re tswe lisa pele jwa mo South Africa go le gona go kgona o supply dina tsa ka ntle ka ona mutlanyana ke ne ke re ke tla ntleng yona o qeta go bua ka ona tshepo rena le shebile hore nakong e tlang mohlomong le montse 3 tse 5 tse tlang le batla go iphumana le kae na le batla go iphumana le dinka le disana ntse ka ntle le sentse le sebetsana le yona tabego jalo ka o buile ha o botsa that question ya hore South Africa mona re bona hona le tlhokewe kgolo ya mosebetsi ha ne re qala qalong kwane re bona hore this industry it was more populated by batho ba basweu ile magwa ene bana ba kwalletse information so we wouldn't know hore vele there are companies mona South Africa tse leng hore di gona ho reka dimutlanyana di direkela ntle so wena o no ya mo fitla o submit dimutlanyana tsa hao ba di checka di shapu and then ba di kenya containing ba di tsamaisa ba di sana hentse ka ntle South Africa mona that industry ha sale le magweng hence re decide le we gonna open an association e leng hore tlo thusa batho bana ba sena information ene re bona hore eng batjha ba bo rona background ya rona gore ha rena lefatshe ha rena land but ha re sheba ha rena lesedi ene ha rena land so if re ba fa lesedi la hore mutlanyana o kgona ho breedela in a small piece of land and e ka tloa from a small scale farming ho ya commercial because di tswala ka pele ene di tswala nakong e khutswana so ke tsone ntho tse re tryang ho di etsa jalo ka bontate bana ba sa itse we have market mona na tsa bo di research that we supply to re na le di market tse re ipulelang tsone tse re tryang ho ipulela di channel tsa teng ba e ho etsa bo di chesanyama di outlet makeisheneng and then we are still pushing issue ya ho kena in the mainstream ya ho rekisetsa bo di shopo tse kgolo tsa ho tshwana le bo di shopo tse bahalang so what we did re entse association this association ibitswa New Zealand White New Zealand South Africa White New Zealand SA leng yone leng hore re tlo thusa batjha ba bo rona ba batho ba senang information rona let's gather together because ha di lengata re khona ho disa overseas if man le mang ana le yone khwaneng ya hae a iketseditse yone if o tshwere KG nana and then ona le mutlanyana tsa bo mmetse bo matharo le ntate a monosi pele le jara e fela re tla be se re you are ready for jara e tlang be re bitsa a commercial farm only if una le management o sharp le di guidance tse sharp like ntatana sa tsholo re na le di trainings tsa o ruta batho rona how do we handle this thing, how do we prepare it, how do we re tshware re hodise and then re khone ho intsha re rekisetsa dinaheng tse kantle so ke that association ntse re try ho starter and then re kenya batjha ba bang ba ileng hore ba ka nna le khahleho le bone ba dutsi mo ba ntse ba re ha ona mesebetsi South Africa re ka re ho bone tsoang monyetla kuonana dijo tsa teng ha di twiri mutlanyana o ja anything o ka khona ho starta ka KG ya hao enosi and then from there we iketsetsa bophelo ba ba sustainable ke tsona he ditaba wena momamedi wa tshebeletso le se di le wena re buile mo marangrang a rona le kgokahanyo re batla batjha ba tjena ke ka gona re le tshebeletso ya lesedi momamedi kana no lena la tswang diwai ritse ha re tlo bua le bona fela moyeng re tlo ya re ba etele re nke mosebetsi wa bona ronke robe o bone le fatsi le o bone ba etapele ba o bone bana be se re a phetela na go e fedile le Lesedi FM ke lena le tlile ho lona batho ba tlo bona mosebetsi wa lona e lo o etsang
le reng go setšhaba sa Bloemfontein tšhaba sa Freistata Afrika Borwa le reng go baetapele ba Freistata ke mona le batho ba batjha le qadile mosebetsi ono o motle le reng ha le kopa tshehetso go bona re se re phete especially department of agriculture because ke feel hore ke bona ba tlameile hore ba nkile ntwena ya rona ba re supportile ba e beile hodimo re teng re batjha re qadile ke rona banana ha re bui ka hore re batla thuso ka ntwe le hore ha re so e qale khona re tlo qala ka yona khotsa re etsa eng se re le ready re na le market re na le everything ga batla fela thuso ya bona ho ya pele jolo ka ha omphile a buile hore goal ya rona go re bone se re supporta di shop tse itseng khotsa ebile o bone se re kopane re le batjha ka ofela re export ntho tsa rona so department of agriculture Free State provincial government MEC me Rockmane Premier me Maqueen re teng re batjha ke rona banana re batla support ho tswa ho lona re kopa le recognize enterprise ena rabbit farming mo Free State hore rabbit farming e be fashionable ke a leboha ho ba le fumana jwa mohlomong go marangrang le teng Facebook batho ba ka lakatsa mohlomong kopana le lona batho ba batjha ba butsisisa fela ka motsotswana re se re kwala ngwana ba tlo go fumana websiting ya rona Technofarm ba ka gona go fumana in terms of body training ba ka ya Agripreneur Farmers Institute le qepheng la rona ba ka ya hape le qepheng la rona la City of Ubuntu of which ke NPO le hore ntse thusa batjha ba rona hore ba kene into this stream so ba ka re fumana mono no maqepheng a rona bana beso ke le buile haholo ho ba le lona Technofarm la re bulela mamati ke ithutile ntho tse ngata ka jeno ka dimutlanyana mme re lakaletsa ka tlolo mahlonolo mme ke a tshepa lona o dumela ka moral nano lena jalo ka Lesedi FM re tlile ho lona ho tla ba le phetho e tla etsahala mme setjhaba se tla ba le tsietso mme batho ba batjha ba tla utlwisisa hore dimutlanyana ke bophelo ka gona o ba sehwai ka dimutlanyana ke le buile itumeleng ke le buile Neo ke le buile Gift Zwan dihwai banna dihwai ke ke tsona he tseno mmabedi wa tshebeletso ya Lesedi le wena mmu ya re buileng lapeng mono ke yona ntho re batlang mo mamedi ke ka hona re re temo ke bophelo temo ke tšhelete temo ke mosebetsi batho ba batjha ba eme ntle le thuso ya mang kapa mang ya mmuso ba re rata ntwena ha re batlo dula dikoneng ha re batlo tloa re lo etsa botlokotsebe re qala sena se re se qalang mme ke sena ha se a tlwaeleha empa ka bona le ka tshehetso ya lona e tla tlwaeleha re le buile haholo ha o bile le rona ka jeno lena la ka jeno ne le tla wena le hlaisitswe jalo ke Katleho Marapela a tema le pantsi jobo le ka mohelo mbele ke bona ba ne ba etsa bonnete ba re fumane kgasena ka wotlowa atila ka lebitso ke Veli Moloya ke Mvololo ke Autia Strata tswang diwai tshebeletsong ya Lesedi 8